Kinshasa nibyo twagiyeyo tumara amezi 18 intumwa zacu ziri Kinshasa twabigarutseho. Ubwo ni ryari impamvu si cyagiye mwagiye mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2020? Yes, intumwa twohereje Kinshasa ku busabe bwa Kinshasa. Zigeze Kinshasa twarakoranye ibintu bitandukanye, yemwe twagiranye n'ibiganiro byubaka, ariko saho byahereye. Ndashaka kubereka urwego rw'urwango abo bayobozi bafite. Impamvu tutagiye mu miryango nuko twari twumvikanye niyere leta, twaravuga turaba partenaire, turahuje. Mwarwanyaga ubutegetsi bwari buriho natwe twaburwanyaga, twari dufite intwaro, mwebwe mwari muri politiki, none nimwe mufashe ubutegetsi, ntituzabarwanya na rimwe. Ijambo ryacu rya mbere ngiri. Irya kabiri, ibyo muzakora byose bizana amahoro tuzabishigikira. Icya gatatu, nimukenera ubumenyi bwacu mu bya gisirikare mu kugarura umutekano, tuzabuzana mu bukoresha uko mushaka. Nimutabukenera tuzataha iwacu tuje gukora indi mirimo, ariko ntituzabarwanya. Ibyo biranditse mu mabaruwa twanditse, namwe niba mutayafite ndayaboherereza. Ubwo rero ibyo bikemuye, biranditse turanabisinyira uko mbivuze. Turangije twongeraho ngo tugiye kuza muri leta, twebwe turizanye nka M23 nta condition n'imwe gishize, tuje nta mananiza nta mbogamizi. Tuzaza ntacyo dusaba nta nicyo dutegeka. Nitumara kuza muzadukoresha icyo mushaka, nimutadukenera tuzataha tujye iwacu, ubwo amahoro azaba yabonetse, nta kindi twarwaniraga. Ubwo ibi bivuze ko iki kibazo cya kabiri yari yakubajije cy'uko mudohora biriya bintu by'uko musaba ko ingabo zanyu zisubizwa mu gisirikare. naye nabonye mu nyandiko mwandikiranye na leta muvuga ko mufite ingabo zigera ku 6,000. ni ukuvuga itegeko rishyashya bafite muri Kongo ngo ntabwo ribyemeza. ni ukuvuga ko ibyo mushobora kudohora mukagenda mukaba abaturage basanzwe. Icyo nacyo reka nkivugeho, integration mu gisirikare cya leta ya Kongo ntabwo ari ibintu tugomba no gusaba. Dushatse kujya mu gisirikare nk'abanyekongo ni uburenganzira bwacu. Icya kabiri, ninde wabeshe ko kujya mu gisirikare cya FARDC ari ishema, ariko kubera ko nta yandi mahitamo, dukeneye umutekano iwacu, kandi bananiwe kuwuzana. Niba hari icyo twakora kugira ngo twunganire umutekano uzi iwacu, twari twishize kuri disposition ya guverinoma kugira ngo tuze tubikore, dufatanye tugarure umutekano iwacu. Urwango bafite rwonyine, none umuntu uvuze ngo ndaje nta condition, ndaje ntacyo ngusaba, umwirukanye, bagira ngo twikureho imitwe, twikureho uruhu. Niki twagombaga gukora kirenze icyo? None ubu ibiriho ubu, niba dutera tuzirwanaho, turi tayari, twariteguye bihagije. Ariko niba nashaka inzira y'amahoro, nicyo tuyibahatira, ntiyaboneka dukora amahoro. Kuko nkuko honorable Bertrand yabivuze, biratubabaza kuko hano ni iwacu. Tureke inzangano ibyo navuze by'umuntu ku wundi. Ndashimira honorable Bertrand Kirivita cyane ko hari urwego rwa politike agezeho rudasanzwe. We ntatekereza ku rwego rwa muntu runaka, umuntu umwe ku giti cye. Dutekereze ku birebana n'inyungu rusange, bitari iby'ubwoko runaka, by'umuntu runaka. Oya, dufite ibibazo nibyo bigomba gukemuka. Gute? Twicare bikemuke. Reka tugire no kwa Emmanuel Muhozi. Ngira ngo urabyumvise mugenzi we w'Kinshasa, we Bertin aravuga ati igisubizo cyaboneka mu nzira ya diplomasi. Nawe ni kuri murabibona? Namwumvise ikibazo gikomeye diplomasi. Honorable Bertin azi yuko bari abantu ntaco wabaha kuko ntaco batahawe. Sinzi rero icyo bakwiriye guha muri diplomasi. Bazaganira bari kuvuga ngo bashaka iki ni bande, kuko ubu uyu koloneli tuganira uvuga ngo ni John ni umusirikare uyobowe na Makenga, ariko hari n'abasirikare bayobowe na koloneli Baudouin. Ubwo nabo ejo bundi nabo uzumva batangiye ibindi ngo benda kuganira. Aba bantu ni abantu tumenyereye hano mwaka karere, ni abantu bagenda biyunuza umunsi ku wundi. Nakubwiye ko batangiye mbere bitwa AFDL, nyuma baragenda biyita RCD, nyuma bavamo biyita CNDP, none ubu ni M23. ariko urumva karaba Makenga, ejo baraba
haraza abandi bitwa ngo ni ba Colonel Baudouin. None Honorable Bertin, ibibazo bitatu uyu Colonel yavuze, harimo ikibazo cy'ubuyobozi bubi, mauvaise gouvernance. Yavuze ko harimo corruption, yavuzemo byinshi. Ariko nzi ko no mu bihugu byose na Etats-Unis na France, mauvaise gouvernance ni concept itarangiraga. Izashira ryari, no kuvuga yuko abo bantu bazahoraho, kandi Colonel yavuze ko n'abana bazavuka bazahora bari kurwana. Nkuko bizi koko abari hamwe nabo barwanye kuvana intambara zo mu Rwanda kugeza ubu ngubu baracarwana, donc ni nk'umurage barimo, donc nubwo wagadira nabo taco wageraho. Ibi by'abarefugee n'abadeplace nabivuzeho ko wabiganira ngo iki n'umuntu abasi nibo batumye abantu bahunga kugira ngo baganire nabo, bafite responsabilité ki. Umuntu nka Honorable Bertin ni député, azi ko harimo institution kandi azi ko hari itegeko nshinga ritemerera umuturage n'umwe gufata imbunda ku butaka bw'igihugu. None ibi bintu yakora diplomasi yo kuganira na rebelle, inyeshyamba yindi ifashe imbunda kontra igihugu cyayo bitemewe n'itegeko nshinga, ukaja kuganira nabo. Kandi koko uziko kubera aba bantu n'abasekuruza buno abaturage benshi bahabaze ku mitwe myinshi yitwaje ibirwanisho biturutse ku myifatire y'abo bantu bonavuze aba ba M23, CNDP, RCD na AFDL, kuko baremyemo ibisebe abantu mwabari abantu b'inzirakarengane, mwagahunga udakavuga reka nanje nigumure. None ibyo byose byazanywe akarere katobwe n'aba bantu. None uretse gato aho ngaho urimo uravuga ngo leta yaganira n'inyeshyamba, ko ahubwo bashyizeho n'amasezerano i Nairobi mu 2013. Ahubwo ikibazo kiri uko leta idashyira mu bikorwa ibyo yashyizeho amasezerano. Urabona aho hatarimo ikibazo? Amasezerano gaba bantu ni nko kubyira umuntu ngo uzanywa amazi yo mu nyanja uyamare, kuko ibyabo ntibirangira. Kandi yavuze ko n'abazavuka bose bazarwana. Mwizi muvuma zose zagiye zikorwa, bagiye bashira abantu ahantu hose, bafite abadepite, bafite abaministre, bafite abajenero bahagarariye ingabo nyinshi muri Kongo, bari muri byose, babonye byose. None ubu ngubu rero kugira ngo ugire ngo uzagira icuba uzabaha iki? None warangiza gute rero iki kibazo? Dongo nukuvuga n'abantu badashima. Guverinoma ikwiye gukora, ikwiriye gutunga urutoke u Rwanda rubafasha. Ariko u Rwanda rubafasha. Aha, buretse gato rero urimo uravuga ngo u Rwanda rubafasha. Reka nkumvishe itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuyobozi w'intara y'uburengerazuba w'u Rwanda yitwa François Habitegeko. Reka turisomerwe na Florentine Kwizera hanyuma uze kuza kumbwira. Twamenye itangazo ndetse n'ivyaciye mu binyamakuru bivuzwe n'umuvugizi wa leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu izina ry'igisirikare ca FRDC yagirije igisirikare c'u Rwanda RDF gushigikira abantu bitwaje ibigwanisho bagavye ibitero ku ngabo za FRDC mu duce twa Cyanzu na Runyonyi. Turifuza guhakana twivuye inyuma ibi birego bidafise ishingiro, kandi dushaka gushimangira yuko RDF ataho ihuriye n'ubushamirane buri muri Kongo. Itangazo ndetse n'inkuru z'ibinyamakuru byo muri Kivu ya ruguru bivuga yuko umuvugizi wa leta ya Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko hari abantu babiri avuga yuko ari aba RDF bafashwe. Turifuza kwiyamiriza ibi birego by'ibinyoma. Amazina y'abo bantu babiri yavuzwe n'igisirikare ca Kongo ndetse n'umugwi w'ubutasi mu nama ihuriwemwo na Kongo n'u Rwanda, ihurikiyemwo imigwi y'ubutasi yabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022 i Kigali. Imigwi y'ubutasi ihuza impande zompi ntiyemerewe kubaza aba bantu kugira ngo hamenyekane amakuru ahuriweko n'impande zompi nk'uko bisanzwe bigenda. RDF nta basirikare ifise bitwa amazina yagaragaye mu matangazo. Ibi n'uburyo bwo kuyovya abantu ngo aba bafashwe mu buryo budasobanutse mu gihe kirenga ukwezi gishize bagaragazwe nk'abafatiwe mu ngwano yo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 2022.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bifise uburyo bwo kugenzura ibirego nk'ibi bushingiye ku muryango wa ICGLR ndetse no ku rwego rw'ibihugu vyompi. Kongo ikaba yategerezwa gukoresha ubu buryo nimba koko yari ifise umugambi mwiza. Duhamagarira EJVM na JIT gukora iperereza kuri ibi birego bidafise agaciro biregwa RDF. Guverinoma y'u Rwanda ntiyahumetse kugaragaza ubushake bwo gusubiza iwabo abahoze ari abagwanyi b'abanyekongo bambuwe ibigwanisho bagashigwa ahantu hamwe. Guverinoma y'u Rwanda ntiyobazwa rero ukunanirwa kwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushira mu bikorwa uyu mugambi mu mahoro. Bikorewe i Karongi itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 2022. François Habitegeko, guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Urabyumva Honorable Emmanuel Mohozi? Nabyumvise bwana Pelega Kwaya, nabyumvise ariko ntabwo bintangaje kuko na General James Kabarebe ari ahagarariye ingabo za Kongo ntaho u Rwanda rwigeze rwemera ko ruri ku butaka bwa Kongo. Ariko reka ntitujye muri ibyo ngibyo bya kera, reka tuvuge ubu ngubu ku muti w'ikibazo. Ubona hakorwa iki kugira ngo iki kibazo kirangire? Reka manze nkwereke ko mbere yo kugira ngo iyi ntambara ibyuke mu 23 hari ahise igihe gitoya gusa perezida w'u Rwanda avuze ku mugaragaro ko araza kwinjira muri Kongo ariko nta muntu wazasaba uruhusa. Ubwo ni ukuvuga ko kugira ngo ikibazo kirangire bisaba ko ubutegetsi bwa Kongo, ndabyira na Honorable Bertin hamwe n'abashinga amateka bose bakeneye umutekano, ko bakwiriye gusaba Kongo gutunga u Rwanda urutoke. Iyo guverinoma ivuga ngo Rwanda na M23 bituma yitiranya uruzi n'ikiziba ikarugwamo. Rero abategetsi ba Kongo bagumirije gufata u Rwanda kaho ari igihugu nshuti, kandi abaturage bacu b'Abakongomani bazi ku Rwanda ari umwanzi. Ndagira ngo nibutse abatwumva yuko muri kino kiganiro naye natumiyemo leta y'u Rwanda yuko yakizamo, ariko mvuganye n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ambwira yuko ririya tangazo twabagejejeho ry'umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba ari ryo na n'ubu ngubu rigihagije kuri icyo kibazo. Reka rero turangize kino kiganiro tubaza, ngira ngo urabyumvishe Honorable Bertin Kirivita, urumva yuko Emmanuel we muratandukanye, we arabona yuko ikibazo ari ukundi cyakemurwa. Warangiza uvuga yuko kugira ngo amahoro agaruke hariya no mu gihe imishyikirano irimo irakorwa ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, urifuza ko intambwe zaterwa ari izihe kugira ngo aya mahoro agaruke? Nongeye gushimira Colonel John kuko mu byo namusabye numvise ko asa nkaho nabo bari banabiboneye n'umuti. Ko kuri nge kuko nzi ko kugira ngo ibibazo bikemuke neza, buriya iyo hari intambara ikintu gifasha cyane niho abantu banagira n'umutekano urambuye, ibibazo bijya bikemuka pacifiquement. Icyemezo cya mbere numva cyafatwa nuko guverinoma ya Kongo igomba kureba ni gute yakongera ikegera les pays voisins, ibihugu dufitanye imbibi. Ya méfiance yari yamaze kuvuka hagati ya Kinshasa n'abakurikira Kigali, umwumvikano muke bakareba ukuntu ko warangira. Ya kabiri nuko ikibazo cya M23 ntabwo ari ikibazo kigoye, ari abantu bafite ubushake kugira ngo bagikemure. Kiriya ni ikibazo cyoroshe, kirasaba kugira ngo M23 nayo ibe tayari kuba yakwemera kujya mu mishyikirano, iri tayari guhagarika intambara, na guverinoma ya Kongo nayo ikareba ni gute yasubiza ku bibazo bya M23. Ibibazo bya M23 yasubiza ni ibi: hari ibibazo bijyana nk'ibya amnesty, hari ibibazo nka za mandat d'arrêt. Ibyo ni ibibazo nabyo numva mu mishyikirano nta mpamvu abantu batabivugaho. STB yagiye mu mishyikirano na MLC na guverinoma, hari byinshi bashyize uruhande kugira ngo umutekano ugaruke. Ikindi kuri nge mbona kigomba guhabwa ingufu cyane nuko ikibazo cy'umutekano wa Nord Kivu mu bibazo bavuga bya FDLR. Ibibazo bya FDLR birahari, ibibazo bya ADF birahari, ariko cyane cyane mu karere ka Masisi na Rucuru birasaba kurasira na ziriya mpunzi ziri mu Rwanda n'iziri mu Buganda ko iwabo hameze neza. Ubwo rero hari les engagements za communauté internationale nazo igomba kubahiriza.
mbese ni dosiye ndende kandi sinzi ko twayirangiriza kuri telefone ariko kuri nge numva umuti w'ikibazo ntabwo ari ukujya kurasa abaturage bazahunga, abaturage bazahura n'ibibazo kandi bizongera gukurura mefiyanse hagati y'ibihugu nta n'impamvu nta n'inyungu tubifitiyemo. Colonel John Imani Nzenze, nawe urangiza ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bibazo mufite muvuga yuko bigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo birangire, ubona ari iyihe? Kugira ngo ibibazo birangire, icya mbere abantu ni ukubanza kumenya ko ibibazo bihari. Ndashimira Honorable Bertin ko we abona ko ibibazo bihari, interahamwe, impunzi, ubutegetsi bubi. Ubwo tubona kimwe ibibazo biraza gukemuka, ariko nasaba na mukuru wacu Muhozi ko nawe yahinduka, va mu macakubiri, hinduka. Ikindi, ikibazo cya Kongo ntabwo ari u Rwanda, tureke kwitiranya ibintu. Ikibazo cya Kongo ni twebwe. Naho nimutegereza ngo amahanga azakemurangwe community international. Monique zimaze imyaka ingahe iwacu Monisco kuko batabikemuye? Bafite imbunda, bafite amafaranga, bafite abantu. Akarere kose kamaze kuza muri Kongo inshuro zitabarika ko batabikemuye. Ibibazo byacu biratureba, nitwe tuzabikemura. Mureke kuvuga ngo bakemure. U Rwanda nta kibazo dufitanye, nimwe mufite ikibazo kubera amacakubiri yanyu mukiranye ibintu. Muhinduke rero. Iyo bavuze ruswa ni u Rwanda ruyirya. Iyo bavuze interahamwe zica abakongomani n'abanyarwanda baje kubica. Iyo bavuze ibi byose navuze haruguru bijyanye n'ubutegetsi bubi, impunzi ziba ziri Burayi n'iziri mu bihugu bitandukanye, n'u Rwanda rwazijyanyeyo, n'u Rwanda ruzajya kuzicura se? Abantu bareke kwitiranya ibintu. Tuvuganda ikibazo dufite, tu Rwanda ikibazo dufite kiri muri Kongo. Twicare twige ikibazo nyacyo tugikemure. Nta Kongo nta n'umuntu uzagikemura, naho mahanga ntazagikemura. Akimuhana kazi imvura ihise. Naho abazaza bose bavuye hanze bazaza baje gusahura, bazaza mu nyungu zabo, nta n'umwe uzaza afite impuhwe za Kongo. Nuko Honorable Bertin bivuze, ndagushimira cyane, na Honorable Muhozi ndagushimira nubwo ufite uburakari, ariko ikibazo ntabwo cyekemuka mu burakari. Va mu burakari. Bwana Emmanuel Muhozi, uracyafite uburakari cyangwa wakwicarana na Colonel John Imani Nzenze? Kwicarana hari ikibazo, nta kibazo gihari, ariko ntaho twaganira ngo turi gushaka amahoro na Colonel uri kwica abantu. Nje abantu bandumye ngo mbavugire, nawe nari nzi ko arimo, nari ngomba kumuvugira kugira ngo ahembwe ari umusirikare wa Kongo n'abaturage babona amahoro, ariko we yafashe inzira yindi yo kugira ngo abaturage tugomba kuvugira bose bahere mu kangaratete. Ngaho musezere turangiza rero, musezere turangiza. Murakoze cyane, nsezeye abo twari turi kumwe bose, Colonel Nzenze na Honorable Bertin Kirivita. Honorable Bertin, nawe sezera bagenzi bawe. Nje mbanishimiye Honorable Muhozi na Colonel John. Nje ndasaba Colonel John umbwirire bagenzi bawe, ubabwire turaziranye twese. Musurize General Makenga, umubwire ko hari abaturage babyara bindi bari umunabe mu mishyikira kubijemo yose, yibuke ko hari yari iwabo. Ntamere nk'uru kurwanira kure, ni mu magi hariye. Murakoze cyane. Murakoze John, nawe basezere Colonel John. Murakoze Honorable Bertin, murakoze musaza Muhozi, dukoreye hamwe umuti waboneka. Murakoze. Reka mbashimire nanjye mwese mwabaye muri kino kiganiro, umushingamateka Emmanuel Muhozi, umushingamateka Bertin Kirivita hamwe na Colonel John Imani Nzenze. Shimire na Johnny Hall twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma, n'abagenzi banjye Siriake Muhawe nayo, Florentine Kwizera na Ali Yusufu mugenzi bamfashije gutegura kino kiganiro. Mbibutsa yuko iki kiganiro mucyumva kuri Kisoro FM muri Uganda, muracyumva ndetse muciye no kuri Facebook kuri BBC Gahuza, cyangwa se mushobora kujya ku rubuga rwacu kuri bbcgahuza.com mukaba mwagikurikira. Shimire namwe mwese mwagiteze amatwi, mwari kumwe na Felenga Kwaya, naho ubutaha.